Morning Bantola and program and Protestant Hour and succeed. I told Sakaratan wow kapen. Om Samatay court years court metanen. Court kalangan Olimtok. Di moran court sam court na o court ni Sarawi. May pan sakasakarak nir. Out of a program or bill on corruption, may young, corona program. Working I be ban young patrol, none wherever, Mexican Ranwood. I told Sakaratan wow, on level of Katie can chorus, nan pillion tia, Momotso or government. I told Ran Mao on Rieso Lankan, Sangan America, Koto na Puntaken Awaikan, Guam Saipan, Otaken Maslikin Ponpekan, Sang Pila, then Tila Kapika Marami. Sabulmetal Orlap and Ramwood, Katijiki. Kom kasamo omi nan marki. Kasamo omi nan marki. Masan wot mesansal nan oralap and mesalan ran wot. Episansal nan romawan kan koris. Nan romawan Matthew relaw 3 sa keo, retutukeo lili sa keo. Na Romawan Mark iralaut Isakeu, Retikeu, Pila Isakeu. Romawan Luke iralaut Isak Tuau, Retikri Isak Wandu, Len Paisak. Onan Romawan son, te Yohanis iralaut Isak Riau, Retik Isak Riau, Len Isak Tuau. Arlaban Europe kat koris kasaleta en sisi sakit nong nan Jerusalem ni rosanen paweti. Sises ketlong nan Jerusalem ni rosanen paweti. Saul metrayen orlaban ranwat kom kasamo om nan marti. Kasamo om nan marti. Pil wire sang nan katitemeran. Ye ban sang sukop Sakaraya relaw tuaw retutuk tuaw dan Isak. Katitiki kumain men sayon. Kumain perenta o misingis. Kumain men Jerusalem. Kumain misingis ki amal peren. Kumain kilang. Pwe amain namar ki kat kotong kumain. Kat kotong kumain ni manaman and paweti ap impay o katpon as eman nain as pulman. Main ko tame pan ote. Masan Sarawi sang nan sapun betel puk Sarawi. Yei me pan toke selok kasampal mesisa so sapul me warangkan. Sabul Maliki, Om Kanim Jerusalem. Jesus so sabul me warangkan, Konok Tito sang Judea, Konok Tito Judea, sang Galili. Paren yang kasampaliki, ranen Passover. Megin kalap yawi ng Kanim Sarawi, ye Jerusalem. Ni anso, Jesus o sabay me warangkan leletong ng Judea resortes of Jerusalem reinen lang sin kanim kis me ete peteni o yi wasawat me Jesus o sabay me warangkan kausantiya so chicken rano tepeliu ap yawi o Jesus o sabay me warangko
Jebelwood, ye Lazarus, Martha, o Mary Macaunapata. Karapan Jebelwood, ye en kasaleta aral kapung kalangan ong Jesus, wagi Jesus, kamaurata riera ol Lazarus, nan sumpong kay sa malaro. Ari nan Jebelwood, me Mary, kaya ki alwalwa Jesus, le puma o pui lauteo, ye markeso kasampal, me limanet, uyayang Jesus niyansu. Mantan rano maingko, Jesus o sapul me orang ko, tan senoki kaning Jerusalem. Ipepembe pan ni aramas sang nan kisin kaning wat kaning petani rebil panyang Jesus o yang eko ni aral karanlang kaning petpedi mai teriau sang Jerusalem Jesus katar sabuli mo orak riaman ren kola nan kaning wat o lapata as pulopulman puen kat pawal ni anso besong koris poita mau Jesus katam pon as minute te tangki minute ra alya lu koi nanian koko lang kanim peten Jerusalem maingko ni anso mera alya lu koi nanian karkarani kanim Jerusalem iral peleti ran chuke pam ore biluata lebih luko, peren perekiti, mon aso, paaso, engka kaluboe. Irail orang kan, irail jaga takul. Niaran sumber kokol, rapera ni rengisis, aliaru kowe di malaman melele, kolang nan kanim Jerusalem. Israel kan kat te patpatu nan kanim Jerusalem niarail romata ngilan ko laramas toto niarail alale lepin luko obilyanga ki ten ke pam ra alueto sang kanim Jerusalem poran trek te bliyang pokon wat niarail pan katilong nan kanim Jerusalem ni ten pasarawi en Jerusalem. Pueki pokon lapiu met, mia parsike met liang alue ito. O parsikan, kaito impen Jesus, o masanya Jesus, ang yang imas sa pulumi orang kan, ren menlaw nenenla. Jesus sa masanya parsiko, ma aramas pukat pa nenenla. Atakai kan tanpen lokaya ata. Ma aramasakan te orang kan pan nenella. Atakai kan pan lokaya ata. Met manamaniu mesansan pag takai surka pen lokaya. Atame Jesus Christ katin masani. E kasalen trial me me kaun and me koris. Katamanang niya anso me Jesus o sabul me orang kan. Rakata pon poren seloki apali len kanini. Emi mayo aplele to Jesus o sabul me orang ko niya kat pon what selok kolang apali len kanini. Pueki emi ma Pueki kisini yang laut, ilok sawa tapir pumpuk nan potwot. Israel orang ko disaloki tata mengiawi. Israel anulang Jesus mengias sesei mo, murun potwot o pagenta Jesus. Jesus ap basan. Kuman so poson tukituk. Jesus ariang yang yata. Ilongkan
yang aki siniang laut o anso ote melele ni ma Jesus kak ang yang yata siniang ilongkan ebil kak masa ni yang cakai yang kak lokayata ni anso eu so delivery sang ni kubur mai ko manaman wot wiawi pon den kanidi o tame pan wiawi ye nan al alulang kanim Jerusalem nintuan tame tren wangi te weweki mesises pon as pulmai nan buksaro kasalem tren me aramas saikinte tatang ki asmanet weweki me asmanet saikinte school ki enka kuwata aramas nan pokon la piu me aramas akan kase tren ke pam yang aki luko yang aki tipsukan meruo wa foto nan yalo ap asmanet met melele pemelen ma emen me take as meno aso kakete pichurut tang o aiswat kak yaw main ko bil manaman eumat apin niya karapan en iray parsikan aral kaiton ben Jesus o masa ng Jesus me en angyang yata sabli bawurong koren melele friend melele friend tukuti onen nanda maikok mal mangin ng kaning Jerusalem miye all paman kasampan me kakaon kaning Jerusalem nan peliyang bumotso ye anaso kaibas Israel apapali tempas sarawi and kaning Jerusalem karyaman all ye Pilatus Pontius Pilatus Kapinan wen Judea wen Rome nan markian Rome katarato all menet kwen apali melele nan kaning Rome onan wen Judea o kain sablan all ye all me maraniki erat nan marki and Judea maiko mak tel kapurela tel matamatao cek tame ujawi kailana yu ni anso me erat the great and all me terra baba romata sang Israel all lelokong siliman me raparapagi yawasa me namar kian su sab ten witi katkatia namar ki erat ang yemta o tame ujawi de katar sompe ren kola nan kanim sir kanim rama kamela seri sompar tayo kodi ma erat me yang katkat anso nan kanim Jerusalem romata be mie nan markin tuanta be sa betrayal oral na kasalem try me kasama ang nan marki en sisi sa katlong nan Jerusalem ni Rosalan peweti weweki me sises wa mauneu peweti aimon titi o epan koto perenkak wiya lepen mokit kasarawi teta nan kanin Jerusalem mewot panele yang heret epan utan engeng ta o ekap katar sonte rentrek mas is aramas makakaun puin mero yang gisimis kokot noto nan kanin Jerusalem maiko anso me puinwat bakon lapwat poiki puin riau me paspen Israel kan me yang tu Jesus sang nan kanim petani o kanim petpedi o Israel kan me alu heito sang kanim Jerusalem niya so me paspen o sa Turkish nanialo dapat bakon iumet o nintuan tam sansai mano te tankio alialu ni melede esote pil salota te masapue kita pueki ntuan tame poko no wiya anso mia melede mainko Jesus
Pwede Jesus me katin tapui pokon wat melele miye. Melele om kaning Jerusalem. Nentuan tamu talkin rong saul matai pusaro kas kawit kin gitai. Makompan wuse sabarmen kanu masan. Akompan trip tamas nan Jerusalem. Kompan trip tamas nan Jerusalem. Main ko sote Jerusalem nan Efesian tenan Pompeii. Ntuan tamu tel weweki Jerusalem ye amendment trial. Kitai ye sabarmen kanu ko Jerusalem ten pasarawi. Kanu Jesus Christ kat kolamato puenka ong kitai. Nan ten pasarawi me kot katin kapkata. Nakasampal main ko. Nentuan tamu sansalong trai melele miye. Eteten moro ngising wiyaw ko koul. Moin miye makakalik kil lepiluko merwa. Pilyangaki tentu ke pam merepeleti. Petangkiyon alupo ap tangkiyo melele. Ma emen me kerta pun tangki menit. Moin nakakete tumaraniki paisiwat ansawo. Poigi Christ. Poigi Christ makot pun tangki menit. Melele miye. Poigi Christ metapui pokon lap tuotemet. Melele miye. Maiko iwan tigitit mi patron kauna beta nan program Protestant Hour. Netel kau kauna. Awieto ya mek tempan kasamo. Nan marki en sampa pon. Kalanan kaunu nyumaran kot sam kot na kot kin sarawi. May patron sa sepereki kors. Friend melapalapakan o tel me tutingkan. Niatel pan ellas o awieto kasamo Roma ni apan tel nan weekend Easter. Par ria kitri sa priyaw. Kailangan ng karusiyan. Amen.